RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition. Sa pangalan? Elvie Rodriguez po. Elvie Rodriguez. Madam Elvie Rodriguez, kining imuhang radyo, wa gini palong-palong o unsa ba? 24 hours gina. 24 hours gyud. 24 hours ago, way palong-palong mga kasama. So, certified nga listener giga sa DXDC. Unsang dramaha ang atong mabati sa matag alas 3 hangtod alas 3:30. Dili ko ikaw hilakan. Dili ko ikaw hilakan! Correct! Dating paminawan gina si Madam, no? Nagapanubay. At tungod kay amuha kang nasuta nga certified nga listener sa DXDC, dawata nga tuang panudan. Ayan. May unsay unod nato, unod sa atong basket. Manok na ay Loya, si West Bombay na ay Sayote, Tanglad. Ayan. So, sigurado yung panabawaan ni Ron, ha? Magtulo-tulo lang yung singot ani sa paghigupog sabaw. Oo. Salamat. Kaban na to si Radyoman Aimee Ginita, Radyoman Joel Viray, Tatak Arimen. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition.